Mu mijyi 6 wunganira umujyi wa Kigali, Guverinoma y'u Rwanda yongeyemo umujyi wa Karongi uhabwa umwihariko wo kuba umujyi w'ubukerarugendo bijyanye n'ibyanya nyaburanga bihagaragara. Nitwa Cedric Niyonshuti, iyi ni Go Magic TV Rwanda. Ubu utarakanda subscribe yikore kugira tujye tubana mu biganiro byacu ku bukeye no ku bwinshi. Bahe ikaze rero. Benshi iyo mwumvise ino ndirimbo yahimbiwe Karongi bibaza byinshi kuri aka karere. Kanyota banembereza kurya Nyirakabondo, harya mu bigabiro bya Rwabugiri, ngo ndusheho kumenya amateka y'u Rwanda mpagende mpaze. Muri iyi nkuru tugaruka ku bintu nyaburanga birindwi mu byinshi bimata ubwiza bwa Karongi. Aka karere gakomatanyije imiterere ireshya amaso y'inkengero z'ikiyaga cya Kivu, hakaba irembo rya bugufi ryinjira muri pariki ya Nyungwe. Uyu mujyi uri mu birometero 130 uvuye mu mujyi wa Kigali, ukaba uteretse ku kibero cy'uruhererekane rw'imisozi igize isumo rya Congo Nil. Imisozi ya Gisovu iri mu karere ka Karongi, iri ku isunzu rya Congo Nil, ikaba na hamwe mu hubatswe rumwe mu nganda za mbere z'icyayi mu Rwanda. Icyayi cyatewe cyahuriranye n'ubwiza bw'iyo misozi birimo hano nyaburanga. Ni mu birometero bike uvuye ku isoko ya Nili iri muri parike y'igihugu ya Nyungwe ku ruhande rw'akarere ka Karongi, no ku birometero bike nanone uvuye ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Bisesero. Ikiyaga cya Kivu gikura ku turere 5, ariko iyo bigeze mu karere ka Karongi ubwiza bwacyo bugaragara kurushaho kubera ubwinshi bw'ibigobe ndetse n'ibirwa bikirimo. Ibirwa biri mu kiyaga cya Kivu ahandi biratatanye, ariko iyo byageze mu karere ka Karongi biriyegeranya ku buryo n'ushaka gusura ibirwa byo mu karere ka Rutsiro anyura i Karongi. Abashoramari batangiye kumenya iri banga, bageze kure bubaka amahoteli ku buryo mu myaka 31 ishize Karongi yavuye kuri hoteli 2 gusa, ubu ikaba igeze kuri hoteli zikabakaba 20. Aha gatatu habumbatiye ubwiza bwa Karongi ni amareba ya Bisesero. Iriba rya Bisesero rishamikiyeho ibintu byinshi bifitanye isano n'ubutwari bwo kwigwanaho abatutsi berekanye muri Jenoside. Abanyarwanda nibo bavuga ko
imana y'inka iba ku iriba rya Bisesero haberaga inkomati y'abashumba, buri wese ashaka ko inka ze zinywa ku mazi imbere. Ni iriba ryagiraga imihora y'inka yavaga impande zose, inka zikahurira zije kunywa ku iriba, byatumaga inka zima vuba. Aha kandi habumbatiwe ubwiza bwa Karongi ni umujyi waho. Umujyi wa Karongi nubwo udakize ku mucanga wo ku mazi nk'umujyi wa Rubavu, nawo uri mu bakurura ba mukerarugendo, by'umwihariko abakeneye ahantu heza hatuje habafasha kuruhuka mu mutwe. Imiterere y'inkombe z'ikiyaga cya Kivu yatumye aka karere gahitamo ubukerarugendo bubungabunga ibidukikije, kuko ahenshi mu karere ka Karongi ni imisozi imanuka ikinjira mu mazi ya Kivu, nta kibaya kinyuzemo. Inkombe z'ikiyaga cya Kivu ku ruhande rwa Karongi zigizwe n'udusozi twinjiranamo, kamwe gahereza kandi, ku buryo ba mukerarugendo bahageze basanga umujyi wa Karongi umeze nk'imijyi iri ku nyanja Mediterane. Uyu mujyi wa Karongi ugabanywamo ibice bibiri n'umusozi wa Gatwaro. Igice cyo mu burasirazuba bw'uyu musozi ni umujyi w'ubucuruzi, naho mu burengerazuba bwaho buri gice cyinjira mu mazi ya Kivu ugisangamo hoteli ikomeye. Aha gatanu ni umusozi wa Sakinyaga. Uyu musozi ni muremure, ureye ku kiyaga cya Kivu ukazamuka ukagera aho bita ku Gasenyi, ku gasongero k'imisozi igize isunzu rya Congo Nil. Uyu musozi umuntu uri mu karere ka Rutsiro aba awureba, ndetse n'umuntu uri ahitwa ku Rutare rwa Ndaba nawe akaba awureba. Ubuyobozi bw'akarere ka Karongi burimo gutegura umushinga wo kuwandikaho Visit Karongi, bigakorwa mu ishusho y'amabara amurika, ku buryo umuntu uri mu ndege azajya abasha kubisoma nk'uko ubona i Hollywood muri Amerika. Gatandatu habumbatiwe ubwiza bwa Karongi ni ahitwa Isumo rya Cyoza. Niba ujya ukora urugendo Karongi Rusizi, byanze bikunze wabonye isumo riri ahitwa mu Cyoza. Bahubatse uruganda rukora amato, hejuru y'iryo sumo hariyo andi masumo 6. Uyu musozi uriho amasumo 7 y'uruherekane, ni hamwe mu hari gutegurwa kujya hasurwa na ba mukerarugendo basura akarere ka Karongi. Ese wakwibaza ahantu wa 7 habumbatiwe ubwiza bwa Karongi?
Mbere y'uko tuhavuga, niba utarakanda subscribe uri kureba kino kiganiro, gikore kugira ngo tubana mu biganiro byacu uko bukeye n'uko bwije. Aha ngaha bahita Rwabisuka. Aha Rwabisuka ni urutare rurerure ruhera ku rutare rwa Ndaba werekeza mu rugabano rw'amazi y'uruzi rwa Kongo n'amazi y'uruzi rwa Nile. Nibwo ruzaba intangiriro y'ubukerarugendo rushingiye ku cyayi gihinze mu mpinga y'isunzu rya Kongo Nile. Imbere gato ya Rwabisuka hari uruhererekane rw'imisozi ihinzemo icyayi, ikaba inatetseho inganda zitunganya icyo cyayi ziri mu ruganda rw'icyayi rwa Rugabano, harimo uruganda rw'icyayi rwa Karongi, rwa Gisovu, ruhereza izo mu karere ka Nyamasheke ziri mu ruganda rw'icyayi rwa Gatare, urwa Cyato ndetse n'urwa Gisuka ndetse n'urwa Gisakura. Ku musozi w'isunzu rya Kongo Nile mu karere ka Rusizi hakaba uruganda rw'icyayi rwa Shangasha. Aho niho hantu harindwi habumbatiye ubwiza bw'akarere ka Karongi. Niba ushaka ko tugukorera ibindi biganiro bigiye bitandukanye, twandikire muri comment tugufashe. Ndetse hari ibindi byinshi bibumbatiye ubwiza bwa Karongi tutavuze. Niba ushaka kubimenya, utwandikiye muri comment tuze kugufasha.